Biyag Di Tao. Hello kani Ma'am Milad Carpenter dita Tarlac City, ni Ma'am Noime Santos, kani Tessie Lositanyo dita Dubai. Hello mat kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Katita intay nga rudan tanggan ti episode 260. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Hi friend! Bea, friend! Ala, imbag man tanagawid ka. Sumra ka. Thank you! Ala, pimintas ka. Talaga? Ay, thank you manan. Ay, wan, adakad wa kasi mangputsi ka. Asino? Ni Jude, aday je balay. Jako ning kuyog tanabannog iti biyahe. Asino day jay ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyok. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga oray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mo ti sapulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo tinadagos. Nga oray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka iti lang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas alis. Ha? Apay, di mo't paboritom day to ide. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo dayta. Pasensya kan angam aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na kaalis. Anyat imbaga tinobyong ngay, idinaamon na masikog kan. Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo ng agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa makumikom ngamin tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayo matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbautan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak iti nagbautan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pagkasawaam. Katawan mo't na talgad at trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakaasyak, friend. Ngamin, construction worker laang genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa ti trabaho na. Agkasartan alis. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamatan iti tawan. Kaya't ka na ikasara. Tamang bukul tan iti pamilya ta. Oray siya, kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kayat kaunay nga agbalin nga asawa. Kan amadag iti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kastahak matan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbag man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't a Mark. Angam na siya to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? O di mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo di nobyo. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sikog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasim at jigayam ko, nanang. Apay aya, Bea. Wen tamangurkuranges mo, tinakasawaan na.
Sana baknang. Anya, pag kunaamat. Kasano, construction worker din nakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Ken uray man saan abak ng di asawa na, basta nagagitlakit di ngagtrabaho. Awan lat ammo kon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan. Into no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, tengat rabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. Talo oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanaw adagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw? Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay may. Itin kaun ti balay ko di sabila. Tawan mo ilagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti day jay. Ta awan ket nga ron asawa ken anak kaw. Sisya kaun ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no, agtarakin kayaw, itidingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw, Agbinadang kayaw, itirigat, ken ginawa. Sapay kuma, tag nanayon tao, ti kinaragsak yaw, at nakaw. Agyaman kami, Uncle. Nalawan sa unay tar-aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburyas. Ala, kaalaan ta nga ti agtaraken iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na kanapintas ti agtaraken iti baboy ditoy. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamog nga dantulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa paakti mapanijitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak ka natin, bakit? Sige, tasyak ton timang pakan kadagiti taraken ta amanok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang, ha? Wen, agin nanos ta, lakay. Ag tinulong ta, para itinapintas amasakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone, lakay? Di ka sinsin ko, bakit? Natay ka ano ni Uncle Pidong. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay nakasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no ijay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay, bakit? Sapaan tayo ti agbiyahe inton bigat. Marka, anakan, tangay sika tikad kadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matan, timang tawid dito'y balay na dito'y syudad. Ay wanam to'y balay nawan. Naimbagla pakidagdagusan may no kas diyang agpasyar kami dito. Agyaman na kanti. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dayta. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito'y balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, auntie. Katagyaman akmanan. Saan mi nga ugali ti agagagom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakat kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita intun matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may, Mark. Agyaman na ka talaga, auntie. Inton makalako ta iti taraken ta baboy. Ken dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay nga patawid kanyak ni Uncle ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan ta laang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta.
Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day talakay. Sayang ngamin dagiti mulak dito'y napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta di balay tayo iti syudad. Tapaabangan ta bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Wen, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan niyo. Kukwayon day jay, iso nga awanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano iti day jay abalay. Agyaman nga rodante. Basta di mo ko mailaklako, ano, dapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglagi pantayo iti day di uncle yu day jay. Wen, ante, saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanyak. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ala nga rod, adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakotan dagiti taraken talakay. Wen, bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali atarak nun ta. Tapno adan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ang maipaabang lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang ditoy. Sigurado nga adu ti mayat nga agabang. Taasidig iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrobot ang rodan bakit? Taagawid tamanan iti probinsya. Tainta kitain lagi ti anak ta. Inta pa'y gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark. Wen, bakit? Alice! Ha? Nibiya da iti Ay na! Ay! Long time no see When nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandani saan kayo ang mabigbig. Tanagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yu adwa iti probinsya. Agi sur-sur-sur kayo itinatangalako yo? May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw mo akakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? Noan ya't panagkitam kada kami, isun Sigangay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katlunton nga anak ko daytoy. Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, inton umay atawanan. Kasta ka di. Ay, banda kaming tungarod Ay, kawana, umay kay to. Nanang. Ala, apay akas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. Impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Adda. Kunak tupay kat, husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kamin kadagiti anak ko. Ay, ala ka tawatom tigasat mo anak ko. Anya ngay kat adaditan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met namnamaem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot isimbaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo dun, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na ata, grurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa'y ti pagabang tayo dito'y tagus tayo.
Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. Kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon ije probinsya. Agpasyudad tayo tun bigat. Tabakasyon dagiti ubing, bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak na. Agam di tayo mabalin nga agbayag ije syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo ditoy. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto iti abang ti balay, bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo, bakit? Malaman lang. Ala. Agrobwat kayo kadagiti anak ta. Intay man nagpasyar ije plaza. Tarong nyo dita. Trenta lang ti may Agure ka. sasakot. Mabigbig ko jag laklako iti Okay. tarong iti sidewalk Tarong nyo. Ha? Eh, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa. Awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyaman nak. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adada iti probinsya. Ni nanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan ang nabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tadasigo da pamilyana. Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawam. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Iso sorry, Mark. Awalan niya man na kanyak na jay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Di mo laisen ti trabaho ti padam a tao. Kan di mo mat paglastog ti adwa kwartam, nang runa no saan mo mat anagbannugan. Ala papagayam ditan ti nagpatinggaan ti sabali man na napagadalan nga istorya wan napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless.